Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Jayu kong, jayu. Em long itu iba isong hangtay tanga lek ne iba sa lek sa batu kalain bakin sondur bendik tak lain di pangyat suwat temban yang au puput siu ngape lakukan apa pendayang Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra